ki khubor ka bate CTV lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Nakaliang jong ahi kum presiden jong ka all Meghalaya dan Association harangkat ki kenhun jongi ki member jongi te nilayo ko ban ka information hadin ba ka jingpha nakaliang kinong penya jong ka dance ki diwani ka nilayo ban yakren bat ki namar bangi I ba pebun ki kena ke badan sab badan talent mo ke sakut te nakaliang jongi nilayo ban yakren ba kinong penya jong ka dance ki diwani nang tampo Color TV channel te ni nak kerpa diki ban wan ra ko audition hapo selong magjing wan ra hapo selong kalong ka jing suk yaki jika bikin net sedu sekal kata ke net sedu gohati ke net seni satai kala kham suk te anda ki wan hang ne kamot kan suk ini kena dan sab syat jong jelam Meghalaya te kumtang lawan ra kan ka audition jong ni ka dance ki diwani but ya kan ni ka dance ki diwani nakaliang jong ki IT yang kum koordinator ban penyak ne ban lum menang jeki dan sab apa Meghalaya ha kan ni ka audition ke ban salong te ya ko audition ban sapat salong hatas ni kan dei haka ya ko audition sapat long mentas ni ha salong kadika dance ki diwani season 4 ke ban salong ha po nong ba salong but kan dei haka kat afterik u Disember naduk kapor nyo baje step te kajakan sapat long hapo salong ketika jaka kadai hapo Risa Higher Secondary School lum pat dengan Madan Reting Shillong Meghalaya te don kamru ya ki contestant ki bakwa bande audition ki don kam ban ra ya ki atli ki passport size nang ta ki original ID proof nang ta ki address belazab zorok nang ta ki address zorok copy nang ta ka jingruai de ban bu lupa hapo pen drive lani hapo ka phone kajing shot kan dei betang kajing shot Hindi Bollywood tracks te kentu yaki kena samla makin long pengkre namar hakani kategori kidan lahadu lai teli kategori kaban kong kadai jong junior ki kena red nang ta ki senior ki kena samla bat ki rong ba ki ru ki badan ki ba dan kasap ki la ban perform lang hakani ka audition ki ba rong ba bru kalong baik bat kani kari kabu nak benta jong kitu ki bru ki ba rong ba ki bam juyo lat ban sim benta mo ban tan pau kani kabu ya pi ki nong shat mo ki ba la rong ba ma kanaru ki la ban pen I kasap ko jong ki hakani ka audition ka ban salong hanong ba selong ban ngai scam ding ba kani ka audition gimpoi perkhat ngim la ru ban tip lese namar kat ka jelam Meghalaya jungi kala he te ngai scam ba kat ni ngang la juya nakaliang ko on Meghalaya dan Association la juya keleng ka Meghalaya ni la ju kendu ya bun ba ki kena dan sab ki beran ka sab ka talent bat kani pi ka dei ka wei ba ka kabu ka ba kong santam te lada ki kinyo ban jam nakani ka po ka audition po selong mo nanti ko audition po selong kin poi direct ka level ba kham he kala ban poi ka TV raw mo lani kala ban wana ka second audition ke bandong han ba Kolkata lani po Mumbai ru te de kham tibet le kala ban poi Mumbai ngam tip te de ka second kala ban long taru te na tentu yi kimi ki pa mo ki kimi ki pa sim kabui kani kalenti menta nambar bakani kani kabui kalenti ikon jongpi let's say kani ka sub ikon jongpi kani kabui kalenti mo kani ka employed let's say in salong we celebrity jong ka ri India berkawai bat kuburam ganong ka jelam Meghalaya jongi berkawai te kentu pi kena samla ki badan sub syat practice ba bat nong balapan kre lupa nang ni sekmat namar ka khat tari kelajan te practice ba madangi scam ru kajing tri system ka jongpi ban ra buram ya kan dikajela jungi kanong kaji sadong yangi hi kajela ka jungi hi berkawai nang ta ngong pi kawai golong ba ngi I buon ba ki bla yelet simbenta mau ki berhab dalet sedukal kata ki ba dalet sta andai ke basuk menta kalau basuk komen ba kawan kan ka audition hapo seluang dekat dance ki diwani napo Color TV channel bat ngai scam ru ba kin don hi ki kena jungi nang ni nani ki kena red nani ki samla nani ki rongba ba kin trisitom bat lese ka wi sing kin long ka wi kan nam ki kani kasin ke ban kong ke bawan hapo selong mo men sa 4 wan nei kasin ke ban kong balawan hang ni
kin one audition kini ki celebrity hi ban one judge hatus ni let's say kini beri ki belaju dan bentah pok ka dance ki dewani mo bela perform teng pok ka dance ki dewani markum audition hi jilai kini dancer ki belaju dan pok ki dance ki dewani ki ban judge baik keleng kum tu kin dah select nang ni kin poi let's say ban poi pok Kolkata dan ni ban poi direct pok Mumbai andal adap na pok ka dadap na studio rau kan sawan sok mega audition dadap ka mega audition kan sawan sok top 4 ban top 16 kumta top 10, top 12 ta. Hadir nak top 10 part kesawan kesajiat part yang kini level jongka grand finale. But akan ni ka final part kan ya direct by lingba kini ni let's say ka voting jongki pat ba mo. Let's say kala bandong nak full ni let's say ban de kinwan nak anu hukum. Nomor ba kandon ki judge bat ki pat ki judge pat ki pat baru. Ban kersian kini berpoi syak final. Kerja kepor nak kalian ka All Meghalaya Dance Association. Kumah kapok kajing present kajungahi kum presiden. Ngakot ngaweri pi paro ki hybrid ki kimi pa joki kun nang ta ki samla ki badan ya kasap kapong bat kumjuru ya ti long kemi ki long kapa ki badan cisya kasap ka talent wat penolai ai ki kasap kajong pi wan ha kat arterik hasilong hamadan ting te naduk kapor nyo baje janmiet nyo baje mestep te ngai scam ta kajing wan kajong pi kan nong ka wei ka benta ka long kajing mentoi na manta kasap ka phong kajong pi hi borok ka wei wat len ai ka ni kasap